Yo siempre quise más, un poco más, como fuera. Y si me equivoqué, fue a mi manera. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and I saw it through without exemption. Yo siempre quise más, un poco más, como fuera. Y si me equivoqué, fue a mi manera. Con el amor, cuánto jugué, sé que perdí, sé que gané. Porque mga penga patang pusa matiga para kwatu ai pa mafol ko ni o etana to unga ai ba ko business ko go sangat so se po ai glo tonga pa ho ko ki he taimini I he holo ko se so fere ka kala I ape ko apo I mafanga o ma wa pa ta ko ba ma live stream I he taimini le de pa ta han be ya be mo e mal video ko ni ma pa malo be ko ki kia ba mo e ka ta ko ya televisione tau nga aki tau mai wahe ai programa ko ahoni ai programa ko ke ahoni ko tu da mai ai pa langi ke pa langi ahoni ko minista ko si over ke pa lau soberani be fai mai ba la ka na tol ko ya ka fai ko pa ma na tolu o na tana to nga ko ya I he ahoni o mai ba mo report fata wanoa ai ko lot kamata pa ko ia five ka ko ia apia ko Father Christopher le tatari ko siuta no meto tei ko to konse ia ka ta ai mato apia mo ka fai ko snale le fe a pure ko I nga to mai ko ia ai ripoti fatau fo cleva nga te fo monia ko level tolu fo ko ia minister ko mai ko ngawe pai lauia la man maafu ko to koni pure ia apia ko vale ale ag na to ko na wikona ko le foki ka venga pe ko ia pe ko moto apia ko ke tau fia mo ni pe mo fai to tonu ai fa ko tu ia mata pure la hi ko teresia to tai ko mai leva ki tau lunga ai fa na ko tau uluaki ko leva ki fo de soni mengahi mea ofa ke te foki be mamoia minista ko mea ko ngawe ia be foki be mo tare kita ako katolika soane wahe pale va mea ai prafe valangi te fale va ai hiwai a semlala pe to ki hoko leva ki hiwa ko ia ai apia ko na fa uia sofre kakala ko malo te fale va ai tavo ki ke mo ke le si fra pe ai piso betong mo niwe sono patita catenari mafi ko por kala mai ke honi fota nga be ku ke ho ko pe ne le ya tu ke motor ko fa na ko tu ko pe ko ni I pot ke I mama ni mo me ma ko ke ka donga mo sibari ko la ane afi kamat ma be fok ma na tor ko ya me sene kuna o fara ko mai ko ia me sene be ho ki ken pela na ko ma ki ken pela fa na waktu tu ko pe ko ni ane afi ko wi foki ko pantaloni nga ya tu katolika ko princesi la to fu pe ka tu aho adal kalo e tonga ko ia ki Australia tadal pe fieta New Zealand tadal pe fieta Hawaii ko Amerika pe be foki ki nga hi fetu ke ko ko ma no mo mai me pas ki be si panica ma Asia pe ki Europea pe ki Britania ai tatallerei me heval fitu po ni ma mo broadcasting ke da wai ai programa ko ia
o e ahoni. Ka hau whawhiwhia whoki anea whiono whahau watu e Polkalama me he misa pe ki e laka whakatau wako wa mai pe ki Polkalama hoa ilo hoa tāne whakahau ko pe hoki me he ni ia pe whoki toki whakakata e Polkalama a ke polo ko ia whahau ko a pō. Wai whamarata pe ki e kau whanonga mo ki moto mea mai i live streaming o maudo e whamawhora whoki pe mo e katoanga whaiwa whatonga ko ia ai ngahe lau tau si a tonga tapuko wahi kolo he pongpongini o kua hoko tena kamata he hiwa ia ane nai ko e kamata tuia me malai spoti ko ia bea ko marunga tonga o be hoki ki he tana tonga ko Chris Kunsara te kamata atmoi he hongfuru pe he ua hoa ta ko e tana tonga ia Chris Yako whatoi tapuko se atou tai ko ngai Polkalama mai ko ka watu ai Valafitu po ni ma ba Broadcom broadcasting e whinga ke tau wai wahai ta tau be here tio pe mo e live stream ba ma kwa maro e po ki ka tanga ko ia Paulo moi pe mo e ni ka ta ha pe po ki ka ta ko ni ki a ke a pe mo e SPN e OBN pe po ki a mai langi ka mo e live stream mau whenga kwa taha ki ono o atu koe ngai Polkalama mo ni ki tau wai wahai ma henu ke taimi o hanga atu koe a ke Christmasi ka koe taimi whemo i kina ni ngahi ape a kou ngai pot ngā oe ma ngai kau taha ke kehe o kua hako koe e lau ngā oe i waha taimi atu koe ni hanga be koe koe whirongo e atu koe kau Kristoku o e ape a koe ni whiru ta koe a Mason ki he foi fast ko ya Andy Williams ko Sweet Memories e do be mo dana tonga ko ni te mo mata mai be mo atu nga tonu ya me he holo formanat ko ya o se so per kakala ke da wa wa be hoki i he ahonia ko i wa ta dar be fia mo ta le ka mo dol ko ni tu ko ya ai e a ku a fia be foki e taimini ne na kamata ko ya bon pongini na imagino mai e malo pito kaya utata le foke kelas ko ya ta wa fit noa ki Australia ke Mona Lisa le lomi mi Australia vaine loto ani o kotna mi Australia penateti aripate i tongania tu vai tai kolo Hubert mi Australia Morisa ka funonga minusila ko na tole ko na fitu tak mai mi Australia minusila na lotonga fanong mai na lotonga mata ko skamata tu ai Polkalama ko ia i live stream i ta mini whatabe me Valafitu po ni ma whatawa ngau pepe mo kau Kristu ko dobe mo lava pe o mamata mai i he ngai Polkalama ko ni to whahau kwa tu te mo maku kato pe ai tau Polkalama ko ia o ahoni ko smawe hakne ai whanawa ko Kristu o tonga no fuanga mahen pe ko ia i tana tuunga ai abe ko ni hol batere sofere kakala pe mo patisio finau ko funga stesi fo ko fonga fo hifo ia ai ku hanga fo haki marewa ai whanawa ko tonga pe be ke ngai matu a ka fo fe makehe me hi o mata paki fo to la me fo tonga ko ia o holo ia holo okay holo mai be to rahi ya be ma klasu ke i fo ka ke me ngai fo fi ne fi no fe mai be ka ko te dan fi mo dan le ka motoro ai mahino ko ta haina ngai be ko ma whenga ak ma ofi a ko to pito ka ia ko ai ta dal vi me ta dal ma fana ko ka fa fu na osme ni i orunga e ka wa fonga me bot na ya ko ai puranga na mano ka ola mo ka o se kehe e be foki ke bot na ya ko ia ai sa skatolika Roma kuna o sen ko no smea ko geni pe mo e fa langi ai misa ko sa si o ki wa fa o so valeni pe ke tarik ta ko e katolika so ane vahe ka ma poki ai ki patere ko ia patere lino tau ko e parokia
I he whalerotu ko ia o I wahenga nuku alafa. Ngai Pasilika sa ato patua. Pepe mo kina tolu kau whai ako, kau popou mo kina tolu kotoa. Unau heni ia honi. Pekata Afrikani te hanga whatonga e ala watala e kau ngā ue ko ia e ape ako. Ake e na o ngā tui ma ko ia na o ngai pulupulu. Ngai ape ako nana wako ai o na ui kuma ko ia o whai ako ko ia i he ape ko ni ko whatonga i e kaun ko ia o e University Pacific Tonga, ko whatonga University o Kalani. Ia ki nau tau kai toki nau whataha pe foki tua ki nau toki laka mai I he ospe ko ia ai kamata ko ia o e programa ko ni to e tadari pivit beg motor ko e tanak to ngai ni ai abe ko fa business sanga to so se fo me holo formanat ko ia se sofre ka kala mo pader si o final ma ora fa da hai mai live stream me pong ini ke ma fra ngo pe ni hita ke ka mata ita programa kai kamata lewa ai laka ko mi tua ai kama ufai longa ko ia ki he wanoa ma fua ngo pe ke fai longa mai kai ta do lewa e fasi ke no ke fiku to pe mitua tau tata fe fiete ko motor de metal mo no na tol ko ia ku fa ke no mai fai longa ko e to fo moniaco mata mai ala ka go ya kla dol to ta mai ba moi ta dai ki katnari ata be foki ata pa ko ya ki toriki pia mai ta pa ko ya ki ape ko afo I to ko ya ai holo ki na dol ko na ma ba ko ego na dol ko na ula mai ta mini ko e to ta ha ne fa fe amai ko ma tu a to ko wa to ngane na wa me ko ki moa na ma vai wai o ha pe ao ke ta ba ki fatonga pana wa ko na wa fe ma ki na tolo ki ta ba ki fatonga lao ai ko na tolo ni ko ma na o diploma na ko ma ko ai ka ni ta mini pa pa to ai lan ko la ka ni uri ka lan ko la
Wagen ke toho mo fulu ta mini. Na okay, whanonga mai be. Kene toko wafa ang nator ko ia na tui ang ai kaun ko ia fa pide te bakai tu ang natoro tu kan ke fata okay oi aho tulong mo o tua ma oni mo mafi o afio i ho tau loto nga kai tau te fito ki ene afio i ho tau loto takta Pena e whakakolo ai e tau kātoanga whakawhetai ane afi. Whakatulou atu. Kai tuku pe mua ke utala ki veuki. Mamana mau aho mo e kaho vai lahi. Ko e fuuwha ko hanga ki langi. O kune mea heni ke ne whakalangi langi ai kātoanga. Fuaki tohi whakamoni ako. Le volo tolu ai api ako whakabisnisi ko sangat so se fo. Whakawhetai ai whatangata e kolo tau ngere ia. Ka koe fuwha ko hanga ki langi, e kei i he api peko loku po, o whola ni mai hapai, ki he kātoanga ane afi. Whakatulou atu, His Eminence Cardinal Mafi, ko ege popo o tonga moniue. Whakatapu atu, Ke kau whakaafe o e aho, hawhai whe kau whakafofonga me pot ngā ue pure a ngā, kau mo ui fua kawa, moha lotu, mātua tau whanau, kau koristu tōku mo e maheni o ngau mea mai i he ngalu o pē, mo e fie kau ngā fia. O kuata e whakatapu makehe ki he tahu palokia, mo e tokoni, o palokia sangato atonio pātua, me he api ko utu e a, na e kamata ai ahoni, ka tau te fito ki he api ko Getsemani, ai e ulolotonga whaia no na moai ai whanau akoni. Ka aku iai a fia makehe, ke o ato ai whakatapu, ki a katoa ki so sefo, ka e umai whanau ako, o e api ako whakabisnisi ko sangat so sefo, ka whakatam, kai ata mo fine motu ani ke whakafofonga atu ai pure ako ai tare gita ako pure ako mohono tokoni mo e kau whai ako i hono whakahoko atu e whatongia tataki o e tau kātoanga fia i he pongpongi ni. I e ene pehe o fie mau e tataki a lau maria maonioni kai au sia e tau mua kātoanga fia. Ko ia o koukore ai a pātere Christopher kai tapu ko e whaiwhekau ki he api ako ke ne whakahoko atu lewa e tau lotu kamata. Mā lo pātere. Ke tau lotu, i wafa e tamai, pe moe alo, pe moe lau maari e maoni oni. Amen. Raki tohia, Paula ki ati mo te wahe whā,
Vesi hono hongo fuluma wa. Tokanga na a tuku hifo ki mau tolu kau hi ko ho mo ke si i. Tā hasi pinga lelei i ho to o ngā mo ui ko toa pe, i ho o lea ko toa pe, i ho o wha, i ho o tui, pea mo ho o mo ui i anga maa mo ui whaka ehi. O tua mafi, eiki maa oni, ka koe mau tamai angarelei mo whai manawa o whai a Fiona. Mau whawhitai ko hiko ho kei whakalao ana tūla. O whakainasi ki mau tōlu hi aho whakafu ofa peheni. Ki mau whai kātoanga ai. Ko e whakaosi. Pea mo e whakamau po opo o e si whaingako e whaitau whakako koeni, si whanau ako o St. Joseph Business College. Mo whawhitai ki awhionako hiko kei whakalau maari e lei, hai whakawhi whakalangi o mau aha kātoanga koeni. Ka koe eiki minista o Iako mo Iako ngā we, si ausi ofa ki waha wholau so waleni. Mau whawhitai whoki ke kei whakalau maari lei bea mo eiki e piko pō o e taiosisi o Tonga bea mo niwe. E maneni soane patita paini kātino lo mafi bea mo e haa whakaolunga o Tonga. Tamai ok mau hanghaki a whiona o kore a ho o lau maare maa ni oni kei a whio e pe mua e teki mau tolu e aho kātoanga koeni. Whakawhonu ho mau ngahi lotoa ki ho lau maare e ke whakatupule kina ha ofa mo ha melino ma peheki ha whia ki mau whia maua i pe i ho o a whio i ho mau loto ngā. Koenia ai whanau o mau ofe ina. Bea mau hangake ki awhiona ki tuku mai mua hanau tā puaki. Tataki e ki nau tolu i a hala oku nonga i a hala oku whonu i he amanaki lelei. He neongo ai whonu o ta o koeni i he ngahi pore ke. Pea mohu i he ngahi whaingata ke. O mau kei whalala i pe ki he ofa o whaimesi pea me taki whanonga i a Fiona. O mau whamalo i ho o whaki mai ai whanau koeni. A ho o mea ofa ke teki mau tolu pea me ngahi ofa o mau inasia i ngahi mea ke he mo ui. Ka mau momoi hake a whanau koeni i he whahaitau koeni, ka koe whahaitau o e ngahi mea fo'ou. Ke taki ak mua i ho o laumaari e maa oni e nau ngahi whanonga mo e nau ngahi alunga o e whanonga e mo ui koeni. Ke hoko a ngahi le lei ko toa peo kuna wako, ngahi le lei ko toa peo ke whakainasi e ki nau tolu ko e tūhulu pea mo e maama ki e nau whai whanonga i he mo ui koeni. Whakainasi ang mua ki nau tolu a ke laumaari e maa oni ai a usia oku fo'ou. Moha amanaki oku lelei i he kahaona i he nau mo ui takita. Pea ke hoko atu ai pe a hono tāke kina e nau mo ui. Pea ke kau ai pe mua i he nau whanonga i he aho kotoa peo e nau mo ui.
O mau kore ke o mi ai be ha tapo a ke mau tolo hono ko toa ku lo nuku I he molu malu e whare koeni. E ono kātua ngā I ai whakaosi, ai whakamau po opo, ko si whengako e whanau ako koeni I he tau whakaako o e tau koeni. E ku mau kore atua I be a ngai mea ko toa koeni I he wafa ho alo ka ko mau eiki ko Jesu Kristo. Amen. I wafa tamai, ka moe alo, ka moe lau maari maandoni. Amen. Whakamalo, Patere Christopher kai tapu I hono tuko tau tapu ake pongpongi ni. Pea ate kore whakamore more. Whakawhalangilangi, kai umai kau whakawhi, kai tuku mua ke whakaosi mai, ai plose e sio, ai kau tau whakaosi, he te keke nau kakato mai, kore whamore more atu. Ai o ki ke hea ngai tau whututoko ia I he tauni. Kau diploma ni nai kau kena tole ni kau mau certificate. Ta tau be whawhi au mai o nau tau hi. Toke be mona tolu tu mana kau ni hini. Toi tola heng foki ana tol koni me aninai. Fone kau tai whanau, ai whameri, ngai kaunga mea, pika ngai mātua. Tū kai atu ke ngai tahoa ku mau be I tawaki. Kamata ke tola mai fok matua. Okay, who might be? E koe mui mai whanau ako koe kau whai ako. E koe nau lawe ni nei te whatonga e ngai kau ni koe e kau whai ako. Tonga e toa e Universite Pacific Tonga me kau ni koe a kau whai ako kokwake. E koe ko ngai ni kau ni kulan te heke hoki. Ai tapa koe o kua hoko. Lan koula, koe me lan pulu. Ege kau whai ako me he University o e Pacific Tonga. University o Okalani. Mahalo me University o Messi. I ku whatonga e atu. Na wa mai ta foki he wa dau ke
mo kātaki. Koe aho ne, koe aho e fie fia, pea oku i kai kei whakamaumau e fie fia e fine ko siu tala noa mo tohi tei, koe tokonsea e PTA. Ai api ako whakabisnisa ngat so se fo, ke whei moa umai o tala e ne fie fia. Hei kai hatoi whakaroloa, ka kore rewa ke a siu, ke kātaki o lava mai o whai atu, hono tari kotoa ki mautolu. Mālo siu. Ma tiu vahe uanima, uahiva o e konga, pe au peheni a hono whakalea. He ilonga hataha o kumau, ha mea. E ange ki ai, mo ha mea, pe a tene hulu atu. Tulou, 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 kau halatu atu. Pea ata, pea ngofua, kau hao atu he. Whatapu ki he lau maari e maa oni o tua mafi. O kune a fio i ho tau loto ngani. Whatapu ki he hau toka o e otu where ni te. Ka koe tui o tonga. Ka koe ene a fio, koe tama, ko siaus tupau ono. Tapu moe tahine, kuini o whaanga o tonga. Ko kuini nanas pau tuku aho. Tapu ke pilinis kalau ni. Kai umaa prinsesi nai kakala. Tapu moe tahine prinsesi pule o tonga. Prinsesi salote mafile o pilolevu tuita. Kako e hei lala tangi o loto palas. Fui lupe moe fale o haa moe ofo. Tapu ki he eki minista o e potu ngā ue ako. Moe ako ngā ue ai pure anga o tonga. Ka koe whakaafe whakalangi ia o e ahoni. Ka koe aho hono ua o e siuperi koula. Moe whoaki pare. Moe whoaki whakailonga ako. Ai whanau ako. O e ako anga whakapisnisi, ko sangato so se fo ke he uanoa. Ka koe eki minista o Napolo, si aosi ofa ki waha folau so valeni. Tapu ke no pere whakawhanua, ka koe sea o e wharearea o tonga, moe hou eiki o e whonua. Tapu, pea moe whare mata pule, ka umaha a tau i whonua. Tapu moe eiki pare mia o tonga, toke tapo hiva tui o ne toa, moe kau minista o e kalauni. Tapu atu, ki he eiki e pikopo e taio sisi o tonga mo niue, ko e eiki e pikopo ko e menani, piso pesoane patita paini kātinari mafi. Tapu mo e vika seni ale, pātere luto viko whinau. Pātere Christopher kai tapu, mo e kau pātere, kau tau po ou mo e whahinga tapu hono kotoa mo halotu. Tapu ki he tare kita ako. O e siasi, soane vahe, sea o e poate o e ako anga,
soana aloa lala, moe kau matematika, oe lotu moe ako, oe fungawakani. Tapu moe pule ako, sinale lea fe ao, tokoni laumanu maafu, kau fai ako, moe kau ngawe hono kotoa. Tapu, ke whanau tāna ki tuunga oe aho. O ku maka tuunga ai a e tau whakatahatahani. Mo e nau whakamahu ingai ai ilo mo e māmā i tonga. Tapu ke Palestini, mo e hou e kolistu tuku. Ki mau tolu kotoa ko mau mea heni. Mo ki mau tolu whoki o mau mea mai me itahina kai umaa e o pena. Tapu ke Palestini o PTA. Mari e tau hopoi. Kau maulakanga. Mo ki mau tolu kotoa pesi ngahi mātu a tau hi whanau. Whatapu ki he kau mata apure. Mo e kolis lolo tonga. I he talango fua. Pea mo e tali tutu uni o e aho. Tapu mo e ongo ofisa maa o lunga. Pea me he potu ngā ue ako. Kuona me amai. Kai umaa ki nau tolu kotoa pe kua mui mui whanonga mai i e eki whalangi langi o e aho ni. Tapu ki he kau whakamafola lea o e aho ni. Ke whakamafola atu i he ata mo e lea ai koa kātoanga mahu ingani. Tapu mo ki mau tolu kotoa pe si kau whaafe. Nā kua toha taha pea i te ngia kita. Kai tuku ke utala mo ka apui e whakatapuni. Kai tuku ke au atu ki tua mamao atu. Kai ata mo e whine mo tuani. Ke whai hano tali lelei mo whia ki mo tolu he pongpongini. Ke tuha mo e lahi o e aho, pea mo hono mahu inga. E ki whalangi langi. Ko e api akoni, o kuikai te mau mavivi hame. Ko e whia be ko mau au sia. He tauene ni manoa malo. E mau utangi mo ki taki. Hono teu i o e kau whewhine o tonga. O ikai i he whungawaka pe o siasi. Ka kua nau to'o ai a wahe. Kai ata ki hataha pe, mei ha whungawaka pe. Ke hu mai. Isa, nā te paki i halou te rie, kai tuku ke whoki mai ki oku ngā whawhatongia. Koe aho nia, o mōni pēa e puna ke koe, o ku tuu pē i he tohi, koe tenga te tō, te utu pē koia. Ka lelei pē te tenga, e lelei pē hono fua. Kaka kovi pea e ngā we, te kai pea nunu a. Whele mo whafo ai fukakai. Whau takitaha hamea a ana. Ka koe ngā we kotoa e whai, hange hatenga ne tō maala. E whewhe ai utu tau ka whai. E whewhe ai utu tau. Tō he po uripe, tō i he māmā.
momoko pe tohe mawhana. Utu i heni pe utu i hena. Ka kua pau ke ta utu pe. Whatawange. Ke tau mau haka toanga fia mo merino. I he merino ko ia ho tau eiki ko Jesu Kristo. Aya o tau hanganaki atu ke whamanatua i he wha i tau mahu ingani. Ko ene hoko mai o ai kakano. Pea koe eiki ia o ngahi eiki mo tui o ngahi tui. Na ika i tene momou ke whakatonua e talangata mo i angahala. Kanaane fia ke pouaki mo tokonia aki nau tolu o apasia kia te ia. Pea tukumua ke utatau aki atu. Aelea taritarini i he loto mawhana mo i loto whawhetai hanga maarie ki he otua mafi. Aki a e tohi ko ia na e whai e Paula i ene ipiseri ke kakai o Filipai. Wha o e wahe pe ko e walu o e konga. Pea o peheni ahono whakalea. Ko e kulea whaka o si ka inga. Ilonga e ngahi mea o moni. Ilonga e ngahi mea o tau. Ilonga e ngahi mea o totonu. Ilonga e ngahi mea o maa. Ilonga e ngahi mea o whaka o fofa. Ilonga e ngahi mea o kuongongo lelei. Iyo. Ilonga ha mea o whakamalo ia. Ko e ngahi mea ia ke tau tokanga ki ai. Tukumua kau ngata he. Levelewa e whakahohaa tua o whātu. Tangata whakawhi whakalangilangi aho ka umaa. Katinari mawhi mo i kau whakawhi nei osi lawe atu pe. Kai kei whakamau e siu talanoa mo e tohi ene fia ke hau o tala he kuo. Hau ki langi. Mo tongani kotoa ene ao pea kuo kakato. Ai tari lelei o ki moutolu. Malo au pito o siu ka taki o toi paspasi mai a siu talanoa mo e tohi tei. Koe tau kotoa, kua pau peke talaki, ai whai whatongia ai ako, pea kua mau e ripoti whakatau, ua noa, ai pure ako, sinare rea whiao. O kukore atu heni, ke mou kātaki, o whanongo whakarerei mai, pea kukore rewa ke pure ako, ke kātaki mai, o tuku atu. Ai ripoti whakatau o e apiako sanga Josefo i he tau whakahistoria ko eni siu peri koula o e ako. Malo au pito. Sinare. Mawhana he penu ke he. Tokua ko e taulau whakatonga. And in John chapter 4, verse 38, I sent you to reap a harvest you had not worked for. Others worked for it, and you have come into the rewards of their trouble. Inspiringly and like Mary, I too would like to sing along with her and say, my soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God my Savior. For he who is mighty has done great things.
Holy is his name, and he raised the lowly from his humble stage. Our guest of honor, Minister of Education, Honorable Siao Si Ofakivahafolau Sovalen. His Eminence Bishop Soane Patita Paini Cardinal Mafi. Their Excellencies, members of the Diplomatic Corps, Director of the Catholic Education, Soane Vahe, and his Deputy, Automalo Kaufusi. Sister Hilary Clare, who was the principal of the college, the first one, and whose SMSM sisters are here with us today. Mrs. Benadetti Aripate, one of the pioneers, she too is representing the 13 first students of 1970, and who is here too today. Miss Folaleni Fatai, the first lay principal, and Mr. Porikalepo Tuaileva, the first male principal of the last 2 years of St. Joseph. Catholic principals of schools and distinguished guests, ladies and gentlemen, I have come to St. Joseph at the beginning of this year, 2020, as a reaper of a harvest I did not plant nor tend. This was done all by those who went before. However, truly and indeed, we do have an occasion to celebrate. More than 40 years, St. Joseph Business College has been run and administered by the missionary sisters of the Society of Mary. Obviously, it has developed tremendously over the years, from a simple and humble beginning to where she is now. The story of the journey wasn't all that smooth. Hena e pau ke ne kataki ai mama mo hopo kia, kai lava ke Lucia ki taulanga. I stand here in front of all of you today and salute all who were part of that story. Allow me, guest of honor, to brief you with St. Joseph's story as of today. The school roll. It has been noticed that in the last decade or so, the school roll has been increasingly climbing. At the same time, it has its trials. At the beginning of this year, we started with 190 students. However, as of today, we have 178 students. The drop was easily identified through the counseling program of the college. Some students who went to working experiences and being offered jobs on the spot, they took the offer and left school. Some left for family reasons, and others their own choices and personal reasons. Staff, faculty. As an educator, and over the years, I gradually learned and strongly believe that the quality of any educational institute depends 100% on the quality of teachers who staff it. St. Joseph started this year with 11 staff, 7 of whom are teaching and 4 supporting staff. During the month of September, one of our staff left to help out with our TVET team, working closely with the Catholic Education Office at Tautaimana.
Staff professional development and in-service was very much part of our staff concern. It has been a privilege, and I counted it an honor, to have served with each and every one of the current staff. Our story of St. Joseph's today would have been different if it wasn't for them. Here are highlights of the year. The course and program of students offered. The course offered at St. Joseph today is basically the same one as the missionary sisters of the Society of Mary offered 50 years ago. However, it has developed immensely over the years, and in the last 4 to 5 years ago, working together and closely with the Tonga National Qualification and Accreditation Board, today, the 2 levels of 3 and 4 certificates in secretarial studies are both with TNQAB seeking approval and accreditation, and we are awaiting the result of level 4. Spiritual formation and religious education and pastoral program. Her spiritual formation, religious education with her pastoral care program, St. Joseph's continued to nurture, to foster and mold her students with gospel values, Christian traditions, skills, and life vitality. This program adds that unique flavor to quality standards of that secretarial course. Families Visitation and Counseling Program. St. Joseph has been blessed with these 2 programs running side by side, Family Visitation and Counseling Program. St. Joseph has been particularly living out and promote these 2 in the school. This has broadened and deepened the relationship between parents and their own children, as well as the parents, children, and the school. It has opened up a whole area of awareness, growth, and healing on the 3 sides triangle. Protection and safeguarding of minors and the vulnerable. Following the Pope's message to all Catholic churches throughout the world, including Catholic schools, St. Joseph has been particularly living out and promoting good practices for protection and safeguarding of all students, especially minors and the vulnerable. Appreciation and acknowledgement. First, to Cardinal Murphy, by your haste, positive and generous response by allowing us at St. Joseph's and any other Catholic school to find protection, safe and secure home at Lutu, your home, old home for bishops of those days at Haveluloto. This reflects your spirit of leadership and pastoral care. It speaks volume to the hearts of these young women. To the Director of Catholic Education, Soane Vahe, and his office staff, Mr. Damasceno Bentani, and all the staff at Tautaimana, for your assistance, support, and encouragement throughout the year. Most times, your work are done quietly behind the scene. This is a chance to say thank you. St. Joseph has been benefited recipient of such care and leadership.
parish priests, to all priests and parishes where St. Joseph's students come from. I would like to mention here in particular Paspi Kautoke and the Communio of Fasi Moeafi, Nuku'alofa Parish, for your support and encouragement and collaboration. To Fathers Loni Mafi and Leonitasi Tongia, Malo Aupito. To you, Father Christopher Kaitapu, of the Sacred Hearts of Jesus and Mary, for offering Mass weekly for the college throughout the year. To the Sisters of Our Lady of Nazareth and the Little Company of Mary Calvary, for allowing your presence to be part of St. Joseph's College through Sister Maletina, SOLN, and Sister Helena Kivalu, LCM. School Advisory Board, a special thanks to Soana Aloualal, and all the members of the School Advisory Board, Yosimafi, for your enthusiasm in supporting and encouragement of St. Joseph. Parents and ex-students, to all the parents of St. Joseph School family, Malie Tau Hopoi, and in a very special way to you, Siu Talamotohite, Seionala Whakahua, Ofa Tukuafu, and the working committee, to mention a few. We at St. Joseph salute your faithfulness, your untiring effort, and commitment to the school. Malo, I fuck mo'ui. To the ex-students, you are an exuberant, full of vitality part of St. Joseph's School. You carried with you the spirit of St. Joseph's, the simple, the humble carpenter of that little home of Nazareth. You have been the greatest strength and support and encouragement of us with your good living examples and in your various workplaces, homes, and villages. May I take this opportunity to thank the pioneers, especially Mona Lisa, Lomi, Pepe To'a Holmes, Tu'ivaitai Kolo, Vaine Loto Aniu, and Alisi Harold and Licia. Thank you for reaching out and remembering us. To the Ministry of Education and TNQAB, to the Tonga National Accreditation Board, St. Joseph's story of registration and accreditation being successful today due to your readiness to offer professional guidance and expertise assisting us in our needs. Malo ai kātaki mo whakaatu I mai. Stakeholders and working partners. To all our stakeholders and working partners, a big thank you to you all. You avail yourself, staff, and your workplaces, enabled our students to learn and experience first-hand work professionally. This year, we have been particularly challenged by the pandemic COVID-19. Special thanks to the Ministry of Health for taking quite a lot of our students for their work experience. To all our Catholic schools offices and to Totaimana Center for taking them during this hard time. To the World Bank with the SET program, other donors.
To the SET program and other donors, through your financial aids and scholarships, our students are recipients of your generosity. You opened opportunities and make possible what seems impossible to become better to our students and for them to pursue their studies. This gave them a chance to extend the horizon of their knowledge and also the chances to become better citizens of the society they belong to. Their families are very grateful and appreciative of your financial assistance. Malo aupito. Last but not the least, to all our Year 1 and Year 2 students, thank you for choosing St. Joseph to be the ethos for and of your learning. Thank you also for giving us teachers the reason to be here and to serve. Malo e falala whanau, pea koutui o kutau Lucia ki taulanga he ahon. Finally, may I take this opportunity to wish each and every one of you here today the joy and peace of Christmas. And may the Lord welcome us with a prosperous new year in the year to come. Malo aupito. Whamalo atu ki he pure ako, sinarere a whiao, i hono tuku atu ai report whakatau wanoa. Pea oku mau kau katoa pehe mawhana he pen ke he ngā ue ai kautaha Maria whakamawhora lotu, kautaha po auko ia. He kai keu toi whakaloa kau ka kou whakatulo atu mo tangata whakawhi whakalangi. Eik minista ako, si au si ofaki waha sovareni, o whakafofonga i atu. Ai kore, ka keanga rere i mua, o whakahounga i, ai tātā turi waka ai whanau ako, ko nau lawai, ai tau kei ngā ue whakastekeritari le volotolu, pea waka o mo ako lotu, ke whakawhotunga, whakaurunganga, mo e whakawheohi. Pea te utuku heni, ki he tokoni pure, ki a laumanu maafu, ke ne kātaki mai, o ui atu, a ki nau tolu, o ku nau mau, ai tohi whakamoni ako, le volotolu, ta uanoa. Malo laumanu. O ko kole ke uwhanga i he ngahi whakatapu ko awhaki, kai ata ke whakakakato atu e whatungiani. Ko ki nau tolu eni, ko nau ikuna, ai polokalama ako, level tolu, whakaseketari, ai kolisi, whakapisnisi sangatu sosefo, ta wanoa. Se taita, laukau, mele ki e ngā awhi mei mo unga. Havelu loto, nofo vai kopuna pea. Waha mohe afu, o tu whangawalu ho le wawawau, sia ko kafoa. Halamanga ono, nofo utulau. Mele malia kai velata fu alo. Ma ufanga ta anea wawau, lei matua, haatafu nofo tofoa. Kelei tonga aho.
e weiki no whaweitongo tongatapu. Mele makeila akau, hihifo niwa top tapu tofoa nofo fasimoyafi tongatapu. Fe ofa aki a kakau atawei foa, mo unga one haapai halalewa tongatapu. Siutiti Teresa Whakailoatonga. Tu anuku vavau havelu loto, nofo hala mau mau koula, tofo atonga tapu. Palu falenga monu fainga anuku. Muitoa vavau, ha ano lofanga hapai, niwa top tapu, nofo tofoa. Ana falemaka, hihifo niwa top tapu, holonga vavau, nofo anga ha eua. Mele siulolo vao fale papalangi, fue kafa te ekiu tonga tapu. Tiulipe o folanga fauhiva, mo unga one falaleu fanga nofongele ia. Fusi faulao, tau a vavau no folo mai viti tonga tapu. Silipa mafi fe iloaki, popua tonga tapu. Vialata aiona fifita, kolomaile, tonga mama o ewa, fatumu na fungeleia. Ana le peka fauiki fifita, pangai hapai ne yafu vavau no muka homagerikao. Jessie Christina Malu Finau, tu anuku talihau falevai vavau nofo homagerikao. Lo sana fonua, makave vavau fatumu nofo halao vave. Lo se vea toke lau funaki, me yafu vavau ha ano hapai longo longo tonga tapu. Vika tupou ofa kisi I fere ai toa funaki.
Nei afu wawau ha ano ha pai, longo longo tonga tapu. Taufa hakau motu. Whangale o ngā hapai, masila mea tonga tapu, nofo nuku nuku. Alison Junior Hamani, tawhahi niwa top tapu, haateiho. Felicia Te Wila Hei Moana, Veitongo Tonga Tapu. Ola monu ika, la paha, folaha, nuku hetulu, tonga tapu. Mawai ka foa, mata aho eua, lei matu avavau, pea tonga tapu. Lien Angelina Lucia ola he ofa lefa I kama. Maufanga hato uha apai niwa top tapu. Wilamila una loto ki LA katoa. Homa hoi tonga tapu. Malia Kalemeli Sela Kelepi, Fatumu la paha kolovai tonga tapu. Veilomani linte olo kawai latiume, ngele ia fasimoyafi tonga tapu. Lasini Elizabeth Lisa Ofalatu, tungua o ua hapai vaini tonga tapu. Ana Whakamalunga Junior Lauti. Pele mea haapai ni toua nofo veitongo tonga tapu. Christine Charlotte Kaufusi Lavaka. Haano haapai ohonua ewa. Fine mataanga lea aetoa, vaipoa niwa top tapu tataka motonga kolomotua nofo hateiho. Malia Cecilia ofaki okalani lemeki, ohonua eua hala ovave tonga tapu. Alisi Loisi Luani,
Whaleloa lo whanga hapai soko tau wha tonga tapu. Malia e tita mawhileo, la paha tonga tapu hihifo niwa top tapu. Mele mafua, veitongo lei matua havelu liku niwa fōu. Malia mele sete tunia maile, veitongo tofoa tonga tapu. Maata se piuta mala, pangai haapai maufanga tofoa tonga tapu. Mele vai moana ma ulu. Lofanga whakakai haapai nofo nuku. Ilaise mo unga helangi, koloa vavao niwa fo'ou folaha tonga tapu. Aspecia Sonia Kathy Nau, Fasimoyafi kolo fo'ou ngele ia. Malia lo salio ngungu tau, la paha tonga tapu. Mele finau la waka palavi, ma ufanga kolovai nofo hoi tonga tapu. Luisa Christophine Pita, utulau tonga tapu. Kilistina whakaana ua ki olikoni Pita, te fisi hunga vavau hihifo niwa top tapu niwe. Haini te Sandys, taua vavau pea tonga tapu. Tailua sela o feina e helangi Shamko, Havelu kolomotua tonga tapu. Syed Fishan Haita Mafi Shah, Lahore, Pakistan, maufanga la paha tonga tapu, feletoa vavau, vaipoa niwa top tapu. Maliana ngatu vai siale, lei matua vavau,
Pea tonga tapu nofo ahau. Mele moa paia I wheletoa tawhea. Hihifo niwa top tapu, tala siu la paha tonga tapu. Mele na nasi taufa, taina moe paia, tungua hapai. Funga ngalu kilo, matahau tonga tapu. Elizabeth Finau Taufa, Folaha Tofoa Halaleva tonga tapu. Siale Melaia Tavake, Popua Halaleva tonga tapu. Akanesi toa, la paha fasmoyafi, kolovai kolomotua, nofo hala ovave. Kalala meleteu toutai, folaha la paha tonga tapu. Telesia lita toutai, folaha la paha tonga tapu. Suliana paia helotu tu iniwa. Tongo leleka hapai, angaha ohonua ewa. Amelia pafusi tu iono, pelehake tonga tapu. Selai tu itupou, holeva leima tu avavao. Meletonga tu itupou, Sweden, kotu hapai tu fuenga tonga tapu. Makeleta tukuafu, koloa vavau, maile taha tonga tapu. Meliame tupau maalohi, haveluliku sia toutai veitongo tonga tapu. Mele manu atu I vailahi tupou tutone, haakame ta anea vavau.
Sosefo Malio Utalia, Folaha, Lapaha, Uihaha Pai. Veisinia Neomai Utalia, Folaha, Lapaha Tongatapu. Sela nofoa kau alu vayangina, makaunga tongatapu. Elitisi Belinda Piwela Junior Vakalahi, Lotofoa Hapai, Haalaufuli Vavau Nofo Nukunuku. Fotuika I Moana Vuna, mo unga one Hapai, Vaini Tongatapu. Whakawhi whakalanglangi, kau whakawhi, koe kakatoia e toko ono ngofulu mawalo, ko naulawa ilelei ai Certificate Level 3 Secretarial Studies ai St. Joseph's Business College for 2020. Malo au pito. Malo au pito lau manu maafu pe ko kore atu ke tau toi oange moha paspasi ma ai whainga koni ne nau lawai ai. Toi whamoni ako le volotolu I he ngā ue whakasegeri tari. Pea te u kore heni ki he matapure lahi ki a Teresia tau tai ke ne kātaki mai o whakafofonga I atu ai rea ma ai ki nau tolu whanau ako ko nau lawai e toi whamoni ako le volotolu o e uanoa. Whawhi, whakalangilangi, e nista ako, ka umaa e ntoinga kau whawhi, Teresia tau tai, mo e whakamalo me ia ki nau tolu ko nau lawai, ai toi whamoni ako le volotolu e ngā ue whakasegeri tari, malo au pito, Teresia. Nai ai ke o atu pehok whiunga, ke unga atu he ngai whakatapu kua taku he aoni, mo ane awhi. Ka koe uhi, kua taku hok kakala he pongpongini, ka toa ki Sosefo. Ko iai, tuku ai lewa ke whakakato atu hok whatongia he koe aho o fiefia. Tapu me o tua koe tau tamai, whai mana wa ofa, mo whawhaka mole. Pea kune fotu aki, he tau katoanga maalali. He koe tau mua pe ia, o ene whakatup ki tau toru, ke tau fiefia. Whakatapa atu ke whawhalangilangi, e aho fiefiani. Tangata ko se aosi, ofa ki waha wholau, so valeni. Ka koe eiki minista ako, oi whanua. Whakatapa atu kia eiki katanari mawhi. Ko e piko po o tonga mo niue. Whakatapa atu ke kau whakafofonga me muri. O Nusila, Siapani mo Australia. Whakatapa atu ke kau whakawhi oi aho. Kau pātele. Ka moi fuakawa, kau koristu tuku, kau maa e mātua tau I whanau. Whakatapa atu ke kau matapule, me whanau ako,
o e ako whakapisnisi ko sangaso sefo. Holo e tō, kai tuku ke whakatulo watu, me whaao manafa, e tahine princess pule, koe whaafalanglangi o e aho kātoanga whakawhetai, o e siuperi koula, ane afi. Ko i koe kakala o e siuperi koula, ki e matapule lahi o e ako. Ai fine motuani, aki e hingoa, kātoa ki so sefo. I e ene pehe, o kou kole atu, e fine motuani, a kātoa ki so sefo. Ke whakafofonga i atu e whanau wako, e api ako whakapisnisi ko sanga so sefo. Ke whai hahonga ia mua whakaloto lahi. O i kai halea ia e whiunga, pe whakafotunga au tāu. Ke whakamahino atu a e mau whia iho i heni e ik minista ako. Ke whakalangilangi i o i aho. O mau tangutu pē o sio atu, heo ko mau tau ni manoa. O hange pē ko e sio atu, ho kolisi whakawhai ako. Kia whakatūtuu moha monu ke mau lawe ai. E iki katnari mawhi, whawhetai e taklelei, o whai, he neongo koe api ako katolika. Ka kua mau whi ako aki, i he mau whai kehe, i he tui. Moi whanau me ngaifunga waka kehe. Mātua tau i whanau, mā loho e ofa mo tau anga. He te tuku halelei, i o mo tau hi ok whai. Kau koristu tuku. Koe mā whanā te tau whi au pe moia. Ka koe whai whatongi halelei, o ko whafofonga i atu, ai whakamalo. Kau ngā ako, ta ua. Whakatau ange, ke hoko ai whaki toi whakamooni ako, o e ahoni. Tau te whito ki whakatoka tea e ako, tau kei ngā ue, mo unganga lelei. Ko atu huru ki ho tau kahau, o ange koe mea e tahine whakaafalangilangi, ane afi. Kau whai ako, mo whanau ako. Whakamore more atu i e whainga whatongia, whai whatongia na i kai tuha mo tau. Kai tuku pē, ke ta mui he tau hiwa whakamalo. Isa, o kuongo ai mawai e hoko. Whanau ako, hoko atu, pea mau holoto. Tua whātu, maloa pita. Whamalo atu ke rea whakafofonga nei toki o si, whatupu mawhana. Pea i he ene pehe, ko e whakameite, ai whanau ako tau uluaki, te tau hoko ki ai. Ko e nau ki i tau olunga pe, pea ko e taanga, ko hono ki i ue i pe e ngahi lea, ke tuha mo tau, pea moe aho, moe siuperi koula o e api ako. Eik whakalangrang e aho, ko e tau uluaki eni, pea ku taki mai, e he ongo puna ke, ai ako ana anasi, pea mo sista Maretina Sili. Malo au pito. Tak mai whai ko ia e whanau ako. Pa fo whanau te ko ia ki aoni. Kai tu ko e te unga kakara pe whanau.
Nau teki ulahi teki to niu. Nau kaho pure oto. Nau osi ilaini loto taimini. Ta tolu no vai o foke waka e o ta waki pa koe mo to tahi loto.
Whamalo atu ki a Sista Maletina Sili, ka uma ana anasi, he whakameite, mai whakawhakalangi ka uma no toenga e kau whakawhi. Pea ku toi o atu heni ai, kore kia te koe whakawhakalangi e ik minista ako, ke whakamore mua, ka ke whuaki ange ai, honga ia kia ki nau tolu tūki mua i he apiako i he tauni. Pea e kore heni ki he tokon pure ka lau man maafu ke ka taki mai o whaiwhatongi atu ai. Malo. Oko kore whamole, kai whakahoko atu pēa e ki i whakamalo no koeni. Please allow me to briefly acknowledge the generous sponsors who were so kind to sponsor today's prizes. To Soana Aloha Lala, chairperson of our school board, for funding the purchase of all the trophies. Thank you. Also to Katie Pouhila, who made a 200 cash contributions to our grade 1 certificate. And lastly, to Pauline Jennings and Eleanor Ataata, who made a cash contributions in memory of Palutea Whakatawa. Pea koe uluaki o ngahi pale mawahe o kutau loto ke whakakolohe aho koe ni, koe le soni ako whakalotu pe koe religious education. O ku awe ia ki a Telesia Tautai, Folaha, Lapaha, Tongatapu. Ki he business English. The outstanding student i he whiri, o ku awe ia ki a Lien Kama, maufanga hato uhapai niwa top tapu. To the outstanding student i he practicum without business English, o ku awe ia ki a whine lea aitoa, vaipoa niwa top tapu, tataka motonga kolomotua. Ko e tau business financial. The outstanding student i whiri, o ku awe ki a nanasi tauwha, tungua hapai, funga ngalu kilo, matahau tongatapu. The outstanding student i practicum o business financial, o ku awe ia ki a Elizabeth Tauwha, Folaha, Tofoa, Halalewa Tongatapu. Ko lesson computer studies. The outstanding student i whiri, o ku awe ia ki a Ellison Junior Hamani, ta whahi niwa top tapu, ha ateiho tongatapu. The outstanding student i practicum o computer studies, o ku ange ia, ki a Mariana Siale, lei mātu a wawau, pea tongotapu, nofo ahau. Lesoni o sekretari pego office practice. The outstanding student i whiri, o ku oange ia ki a Fishan Shah, Lahore, Pakistan,
Maufanga lapaha tonga tapu. And the outstanding student in the practicum office Popua halaleva tonga tapu. Ko ngahi lesonia enima o etau qualifications level 3 secretarial studies. Ko ngahi pale makeheleva. Ki he matapule lahi fefine o apiako, telesia tautai folaha lapaha tonga tapu. Ki he tokoni matapule lahi o apiako, Mariana Siale. Lei matua vavau pea tonga tapu nofo ahau. Mauako lelei taha. Uluaki. Haini te sendis. Tawa vavau pea tonga tapu. Mele tu itupou, Sweden, kotuha pai, tufuenga tonga tapu. Whakawhi whalanglangi, ka whakawhi, matua tau whanau, koe kakato ia, angahi pale mawahe o e ahoni, malo. Whamalo atu lauman maafu, mo kātaki mua toi paspasi i mai ak nau tolu tōki mua te ngahi le soni. Pea kou kore ai, ke ek minista ako, se au si ofakiwaha sovareni, ka koe whakawhakalangilangi o e kātoanga whiewhian, ke ne whakamore ka e tuku mai hakoloa, ma ai kātoangani. Malo au pito. Tapu mo ia whio ai, o tua mawhi o tau loto ngā. Tapu pia mo e kerikeri tupua haa takalaua. Tapu mo kātoa ki sose mo haa matapure. Tapu mo e eikat nari, soani patito mawhi, mo haa taklotu. Tapu hen ke tareki tāko. Soani vai. Tapu ki he pule ako, sinare lea, whiao, kau mai, kau whai ako, o St. Joseph Business College. Tapu en ke whanau ako. Tapu ke mātua tau whanau. Tapu make ki he hoi koristutuku, ko toa peu mou mea hen. Tapu ke sola mo e vulangi. Tala mo kapui e whakatapu. A tā mua ke motuani. Whai pui haki po tā noa nou pe. E mahu inga ahoni. Po whawhetai o tō mawhi. E ne omi kai ki tau tolu kotoa. A whainga maari e ki tau whakataha mai ahe a mahu inga koini. Kai ke ngata pe ko ngā koe whakpare mo e whamoni a ko. Ka koe hoko atu hono whailo ngai o Siperi Koula o St. Joseph Business College. A whakoloa koini. O tala monua e tuenga ki mo tolu kotoa pe. E mau ho mo whakailonga. Ka kato ho mo whinga a kohe aho ni. Koe aho makehe eni kia ki mo tolu. Pe hange koe lau a pe te ria ko te vita. Ko eni ai aho nai ngau he sihowa. Ki tau whiewhia mo nege nekai. Koe aho nia, koe aho pe o whiewhia. Pa mo wakai hala whanonga. Pa mo hono ngahi pole ko lawa i. Ke kau ikuna e aho, ka mo e tau whakahistoria koe ni. O mahino pe a ngahi whei lau na mo wheia, ke mo tua i mua i aho ni. Ka kou tui koe mahu i ngai e aho ni. Ke tau whakamahu i ngai ai, mo whakahou ngai,
ai whei lau ko ia. Pa pehe ka tiki mō tolu kotoa pe, nā mō pou. O tūta whaaki i hala whanonga, nai whou mai ai ai whanau a koni. Whanau, ko mō lava mea he aho ni. O toi mahau inga, mo whakangaronga taa ange, i e seo loto atu ke lahi hono ngahi pore. Ai pore whakapaanga, pore ke he taimi, iwi, kau mai kakawa. Ai ngahi whakawhi ātungi ai, me kau ngā whanonga. Pamoe tāu e ngahi parparema, whakaririfu e taimi. Hange koia koe whaito kona tapu, kai umaa ai COVID i taha hiwa. Kai he ahoni o gai tu Amerie foki ke kaha u. Magatunga i he potoi ngaue mo ilo ko whakanau aki mo tolu e St. Joseph Business College. Koe makamaire ahoni o hoko ia ko makamaire ke homo mo ui. Pa e whai o tau si o loto mai e amui ange. He koe ahoni ko whakailonga i ai ko ke mateu. Pe kamata e pok fo ou i homo ui. Ko hako ne whai, ne whakawhai ngofuai. Ke laka atu whakatatau ke maririu ai taimi. Tupule kina pe mo malawa ai, ke ikunai. Ai ngai mea mo ngai pore kotoa, te hanga ke ai. Pe mana tua mau pea whakaloto lahi ka siwa. Loto toa, pe tuu karikari. Pe aua te ke marawahe, pe aua te ke tairiri he ko Sihova, ko ho tua. Teni a te koe i he mea kotoa pe o ke alu ki ai. Koe whamalo ma ke heni ke katinari, kau mai tare ki tāko, ai katolika. E whakaata koe ni, ai whanau me ngai whakawaka ke he, ke nau kau ngā ako whakataha. I he apiako koe ni St. Joseph. Koe whakawhiawhia he whakahoko mai, na talu me wanoa taha no, ai whakakau mai, ai whanau tangata. Ki honoa ko i whakataha koe ni ki he ngahi ilo, whakateknikare kon whie mau, ki he ngau e whakaofisi. Ka nari ka maitari ki tāu, ka weni, i he ngahi tau mua, mo ngahi tau mua ngā ue, o ngau eke pot ngā ko, ko uhi ngā pe, ke uari e kina hata. Pe ko hata masi, pe ko hata hine, pe ko ha, ai funga waka au kau ki ai. Mātua tau whanau mo whanau wako, tāu foki, ke ua nā ngalo, na ikai ke mei, lawa ahoni mo tau whakataha mai ai, o ka pau nai tae oua, ai takle rei. Whakamai reua, ai tō whatongia, ai pure ako, ka umaa, ai ka wako, o ako angani. Pau toton pe ke tau whakamalo ia, mo whia, mo whakawhetai, ko hui ngā koe whakoloa koe hei o tua. Ke kau whakawhehono kotoa, o mahu inga au pito e ako whakateknikare, ki he kaha uho tau whonuani. E tau awhe mātolu nei whai ai, hano wakai i ai sektoa ako i tongani. Ai whie mau ke whakaiwia ai ako whakateknikare. Nei pōpō lahi whoki hene ai parani tau taha nima, ai ako i whonuani i tongani. Ai ena lere me he wafe mawha ke wafe taha hiwa. Pai he tainimi u lotonga ngā ua e pot ngai ako, ki he parani ako tau taha nima ka hoko mai. Kau mea pēku ai ki whapapau i atu, o kau e ako teknikare i ngai ta whaaki mahu inga o parani tau taha nima koe ni ka hoko mai ki he ako i whonuani. I mahino e mahu inga e ako whakateknikare, o tokoni mai e pangkea mamani pe ko World i ono whapaanga e project, nei lawe peki ai e ngahi moai lea whekauaki pe amohono whalerei e potoi ilo ngā ue. Pe ko ia ko kui ko skills and employment for Tongans. Pe kono whakano ko set project, pe ko project seti. Pe katoa ngai whakaiwia ko ini apuri anga, ko lawe ki ai. Une whakahai mai ai mahu inga o iako whakateknikare ki tonga. Pa mono whatongia te whito ke poupou i hakahau meri e mai hako, mai hako tupu o whonua. Pos whamoni i whoki koe fuuiwi o fuaki i whakalaka o potoi i lo. O tokoni eni ki ono whakawawei e tupu whaekonomika i whonua. Mono whakalaka ai tuunga le rei o nofo o ha whonua. O hange e tofu pe, koe mea koe ni po tokanga i kina koe ni he apiako wha bisnisi o sagato so se fau.
Hange kono teu I whanau ako ki ha mo ui. Pea mo ngā we, ono toko ni e whanau ako ke nau ilo, ko hai ki nau tolu. Pa mo society o nau kau ki ai. Pea ono whakalaka e ngai tale niki whakaotua o kia te ki nau tolu. Pea mo whakaiwia ke nau mo ui langa hake ho tau whonuani. Teu ki nau tolu, ki nau hoko, ko akau ko whanau ako, o nau teu I mo teke ai whonua le rei a tongani. O whawhiawhia e whengau e aki a tonga skills, pia mo e ape a koni, a sagat so se fo talo me he tau ko si, o au mai ke he tauni. Hange pe koia nei lawe ke ai e whako pule, nei whae e whengau e aki ke ha level, certificate level 5, pe wai tali ai ke tien ki OIP, heilo na mau mai he wawe mai, ko ngā pe ko whainga maari e, ke ka wako koe ni sagat so se fo, ke nā wala hoko atuai. Pau ko Ako tui pēi whatonga I pēne tare ki tā ako. O kusea whoka mi sta ako I project kone tonga skills. Ako tui pēi mana lawa to kone mai. O hā mai me polkama ako ai api a koni. Ai ne whenā pasi mo whi mau ai marketi. Ta tau pē I he pure a ngā kau maa sektoa tau taha. Pēi whaingo fu ai a hano to koni I. Ko project nau lau ke nei, nei lau ke ai whako pule, ai project set. O ku whalere he pankea mamani, o ku ai kau whafofonga he na maulawa mai he pompongini. O whakatau mu ai ke whakaiwia ai ako whakateknikale ho tau whonuani. Pea ke whakakalaka e poto ilo, ke malawa, e tau tupu o mau ha whainga maarie, ke ngā ue, I kai ke ngata pei tongani, ka I muri foki. O tonganga I kina e se ti he tapa koto e ngai whakaiwia o ako whakateknikale, kau ke ai api ako, kau mai nau, silapa, kau whai ako, koe api ngā ue pe ngā we anga, pa pehe foki ke whanau, koe ngahi mātua. O rotonga ia e whanau e toko tahaua I e sangato so se fo, ko whirwhiri mai pe unau kau ke programa tokoni koe ni ai se ti. Pehe foki he toko wha I he toko tahaua koe ni me ngahi tuku I motu o tonga ni. O unau toi mau foki ai paanga tolunge au he mahina, koe paanga tokoni ia ke he nau nofo, o toi tāna ke atu ia ke he nau tokoni totongi ako. Koe toko wha koe ni, koe toko wha koe ni ko au ke paanga wafa nge au, ko na o si mau talu me maasi o tau ni, o lere mai he mahina e walu koe ni. Koe urak tau pe eni o whakapaanga koe ni, o ngahi tokoni koe ni. Pak whawhi ea ki mo tō whanau, ta whire mātua, o mo whi mau tokoni. Ke mo kātake o mea hake ofisi ako, mo tōk tā noa mai pe ke tōn tare ki tā manu a ka ola, ke ilahi pe whainga maarie, I he ta whaaki koe ni scholarship ki he ako whakateknikare. Pulea ke mo poate ako, o kwa manak whoke tokoni he potungau e koe ni, ai pungai ako, o whawhau mai I he project koe ni se ti, ai api ako ni. A sangat so sef. I hono hiki haka I tuunga kau whai ako mo silapa ako I he tokoni me he APTC ko ni Australia. Kau mai Wintec anu sila pia mo TNQAP. E kau ki hen e ngahi ako ke kau whai ako. Pamoe ta whaaki ko ni ke CV ma mono whakalerei a certificate me level tolu ke level 5. Ke kau ikuna. Ko ki mo tolu ia u whi mau e tonga ki ono langa hake ai pure a ngā pa mo sektoa tau taha. O ko whaamu ke mou lava mea mga tuunga I tenga ko whakairi ia te ki mou tolu I tau e ua ko ni kohiri. Pake fuifu ia ke tupulaki o hange ha akau o tuu ia ve vai ta whe. O ne fua I ono whahai tahu ka mo hono lau foki o ikai mat. Pa ikai utunga ke ai a tonga I he koeni pa ikai utunga ke ai a tonga I he koeni pia mo kaha au. Ane afi ne ako lahe ai motuani I he mea tahine princess pule salote mawhile o pilo lev tuita. Whikawak mo e api ako koe ni sangat so se fo. Hange koe tataki koe e soane hupeto pia mo Maria Eva. Panengo na te nofo pehe ta whaki ano e taha me he api ako. Ta whaki kon ki ngere ia. Kana e kau ai mea tahin princessi e whakoloa mooni. E te toi ilo ai o lahi ange. Ai ngai mea whikawak kon mo api ako mahu inga kon ni.
Pena hiki mai kone api ako ki fasi mo afi atungi. O mau kei lau to he GPS angere ia. O e taim lahi mau whafou mai ke GPS a fasi. O fou mai i he api akon. Pako tau ni manoa e api akon. Tau meen me ono fotu. Pako ne teu e mei toko ua afe tupu. E haka tupu e whonua. Pea unau whai whatongia me he office kotoa e pulenga. Kai umaa a sektoa tau taha. O hoko ai kau mau whakailonga me St. Joseph. Koe lolo i e he loko misini o ngahi kau taha lahi koe ni. O tau ilo pe ai mea hoko he taim koe ki ai halolo i e loko misini. Panau ka aha whainga maari e ke muto e hoko ato ako. Ka muto e whainga maari e koe ia. O ki ai ngai whainga maari e ke toko ni mai hanko lane nai a tonga skills. Project koe ne se ti kau maa ai pot ngau e ako. O ki ai honga ia he motuani. I whai whatongia le rei a Sangat Sosefo Business College. He tau kone ni manoa. Ni manoa kone ko hiri pa ku wato e tala monu i he ape akoni. Kia toi ngahi tau lahi i he kaha au. Kau mau whakailonga, mahalo i he no whakailonga i kone tau fitu nima o Sangat Sosefo. Te mou tala noa ia i mo manat meri mai ke tau ni. I kai koe manat meri mai ke tau ni manoa he taime COVID tahiwa. Ka ko mo manat meri e. Koe aho ia nai riri wai, ho mo ui. Na ke hokai ko hataha tokoni, kai ko hataha kori toke tokoni. Koe aho ia na ke whiria ia hala whanonga. O tau, pa mo ilo, u whakoroa ki koe i api akoni. Kau tau whanau, koe whanau ako, whaamu pe. Tau tu whataha, tau te whito ke taim whainga taani. Taimi koe ne COVID tahiwa. Ke kumia hanga ilo fo'ou. Ke whakatupule kina aki, ai pōtoi, mo i tau kei ilo, ko whakateunga aki ki mautolu. Ka tau kau maalohi ono langa ho tau ki whonuani. Wai tala monu pa mo o whalahiat, pa whakatauange pe ke mumaha Christmas fia, mo ha tau fo'ou, mohu tapu e kina, o whalahiat. Toi paspasi i mai ai mea ai whakawhalangi ka ko egnista ako. Whanau ako ne mo whanongoa pe, koe whakotūtu uko māu ia. Ka koe ne whakaloto lahi, laka atu moi otua. O whai o whiri. Koe whakaanaua, mo whakaamua ai sea e poa te, ke whaihane ki whakameite. Isa, koe ku uhi ngā ki hono hoa ki a Semlal, o kune lava mai ke ne o atu, haane ki whakameite, haane whoihiva, whekau aki, mo e kātoanga si uperi koula o e apiako Sangat Sosefo. Malo au pito Semlal. Honourable Minister of Education, to His Majesty's Government of Tonga, His Eminence, members of the clergy, members of the board, credible educationists, graduates, parents, ladies and gentlemen. Harmonizingly preserving the past and pursuing the future is the hallmark of those who toss yesterday's rocks into today's quarry in laying the foundations for tomorrow. As an observer, this picture was vividly portrayed and colloquially reiterated in yesterday's St. Joseph's Business College 5th decade celebration. It is punctuating today's graduation and captivating the minds with visions for tomorrow. In selecting a song for the moment, the list draws from memory with themes including gratitude,
appreciation, thankfulness. The one that strikes the chord is that which appeals to togetherness, encouragement, walking side by side where one draws strength from one who has and encourages one who lacks. The essence is taking a single step forward, delighting in truth and honesty. In the eye, encourage, enlighten, and appeal in the lines of this chorus. Don't walk in front of me. I was not born to follow. Don't walk behind me. We were all born to lead. Don't walk without me. I might need you tomorrow. Walk right beside me, be the real friend I need. Walk right beside me and be the real friend I need.
whamalo atu semlal i ho toi whakamanatu mai ai mea e minista whanau ako. Lue moi o tua, lue whakataha moia o e lue mui. Ko reheni ki he whanau ako ta ulu aki, ke nau o atu e hiva o kuui koe malo koe whau a se so where kakala. Pea te nau o atu whakataha pe mo e tarekita o e ako ai whakamalo. Pea koe pui tua ki he whau koe ni ek minista. E koe aho ko ia, e whakatotolo na e whai ki lapaha. Ngahi aho ko ia ki mua e fitungo fulu. Na e whakawhei e ek minista ako e aho ko ia a so where. Ki hono api nofoanga ki atere o nau pōhi vai. He na e manako ki he afo na ngawe ake se so where. Pea i ene hounga ia i hono o ange ki ai whainga marie ke lava atu ki Australia o ako musika. Ko ia ina ne whaua i e hiva ko e ni ko ne whakamalo mo i hounga ia ke he pure anga he o ange ki ai whainga marie ke hoko ate ne ako. Pea i he taha hiva, pa ko hiva ko e ni e minista kua ostau ni manoa mo ia. Whakataha pe mo ako ko e ni, ka malo ki lahi sii ake tau e ua. Ko ia ai, na e lava atu a se so where kakala he tahiwa fitua ki Australia o whakahoko e ako ko e ni, pea ko e ne whoki mai pe ko ia o ngā uerewa he pure anga o iai e ngahi whatu kehe, ka wai e whakamau anga ai whareare a mo i hāfua. Ka koe pui tua pe hiwa ko e ni, ko e hounga ia i he mea ofa na e tukuange e he pure anga e he minista ako e aho ko ia. Pea kou tui pe ko tangata eiki e minista nani o ange whainga maari e ko e ni. Ko e hiwa, ko e malo, i he tau u, i he whanau ako sangat so sefo, pea ko e ne lava pe ko ia hoko atu ai pe a tareki tāko ai whakamalo, malo au pito.
Ki taimi foki, taimi nika e foki hata whanau ko ka nau ngai no whanga ki ngā tolu ko i o se tauni. Pea hokorewa ke e tare ki tāko ai sias katari ka soane wahe. Ki le whakako ai le whakamalo ko ia o kātoa ngā whiwhia o e ahoni. Whakako at foki ia mei he holo ko ia whamanatu. So freka kala pe mo pate so finau. Pe mo tonga fam fola de val fit poni ma pe ke tonga vision. I da mini. Pau fedai ki o toa ma fi. O ko ni afia hen mo ki tau tol. Whatapu ki he whawhalangi, Honourable Shashi Ofa ki whawhalau Sovereign. Whatapu ki he ike piko poa e tae sistonga mo niwe ka tinari mafi. Whatapu ma ke he atu. Ki he ongo ofisa ku nei heni me he said project pia mo manu a kau ola. Pakokore, ke ufanga atu mua ngai whatapu ko talaki he katoa ngani he ahoni ka tā ke whai ha whakamalo. Kura ke whakamalo, ke te koe e ki minista o e ako mo e ako ngā ue. Koe fia, ka koha fia, ai api akoni, aho koe e nā ke tari mai ai, te ke mea mai ke kātoanga o ane afi mo e ahoni. Ka koe uhinga pē koe ahoeni o e whaki pare. Ka koe uhinga, koe aitem koe whika au aini o ngā ue ke whai i hono katoa ngai o i siuperi koula o i apiako. Pia ina pehe, ko hinga ko koe a toko taha maulunga taha i he eria o i ako, i e whonuani. Fia e apiako, fia mo e tai o sisi, i ho tari loto le rei ai ngāwe koe ni. Ma te whakamalo ke te koe e minista. I mea ko tau beo, whaitu ko tau beo ke mea ai, mau iloi, ka weekend, whe mo e kina ino o. O kutari mai ai ngahi Whaki pare ke me angi ki ai. Tari mai mo whi auhi whaiva e whanau lau tohi. Pako mea marie e mau laki a ki mau tolu ke mau koe he pongini. O whamalo atu e ki minista. Whamalo atu whoki ke e ke piko po, ke weekend e tolu, ke whetakai, ka toanga whaki pare e lau tohi mo e kinti. Hoko mai ai ke ngahi high school e wiki kosi mo e ako tekinikare he weekend. Malo e kātaki, te malo e ngahi wahe marie, ko ke whai, mai ngahi community a ki tau tolu. Na ia e ofisa pure anga, ngā au he ofisa tuku hau, tako ne talano aina i pehe. Tutuni mai he pure anga, ko pau ke oange ai risi o mau ngā ue o ku kakato, he aho kotoa pe. Pea ne hau rewa atu e risi o tuku e matapā e risi kau ngā ue, ka naoa mai o whai sign ini. O se aho ko ia hau pea si o hifo, sign in ka atoa ko whiwhika uraki ko valu, sa ia. O se ui ke ua, tala mai me ofisi puranga, o ku whewhe ai anga sign in ene ofisi. Pea he ku whewhe, dat me atu ki ai. Pe hene me atu ko ki ai ia, o ku beheni ia. O ku ai ai valu, valu no anima, valu hongofulu, valu tahanima, valu tol noa, valu whanima, valu niwanoa, valu te au wanoa. Tā koe ko whiwhika ulua ki pe ia o ku valu. Ku alua mu ia o whai atu he laungi au. O kai ka uhinga nia sa ngā Josefo te mou whai pe he, a ki mou tolo. Ke taima fitu noa, na hu mai ai toko taha tolu he kamata kone ai ako. Toko taha tolu, ka kai whiwine, na hu mai o kamata api ako, pega koe ke kamata ai ako he tahiwa fitu taha, toko taha pena e whoki mai. Tako eke atu. Ko whea toko taha ua ia koe. O si mao ki nau toruia, ngahi department ai pure anga. Teke o se nau ako kwa nau toruia, ko hinga ko whe mao ngā ue ai pure anga, mo hapisi nisi la lahi e ua. Kaki mou tolu koe ni o se aho ni, ko talaki ka teki tau tolu. O kue e reputation o a biako koe ni, ke muhanga tauhi.
Ai ko reputation ia, ko reputation ia o whai aki ai mari, ai kai ke ai tohi koe ai walu hiwa noa, o ngata pe whika ngā we he walu tau noa. Moi mate aki o ngā we. Tahi ma whit noa nei whakatua e ako, moi moto, urake e moto, I come to serve, not to be served. O kou he ni ke tauhi atu, o kui kai koe tauhi mai. Pea rere mai ako pa ko si asi pe ia whamatala e puri ako ane nai, ai fo ire ako ia koe serve. Koe serve ku hao mea fo ire ako koe sevaniti. Mahino mai ko te bebe koe sevaniti, o ku te hanga kita o tuku e te whakakaukau, ka te whaiha whakakaukau maalunga nge. Tahiwa noa, na li riu rewa, ai moto api ako, ke moto koe ni, o ku heni ai ahoni, delight in truth and honesty. Pe koe veke, fia, i he mooni mo whai totonu. Kau ia hao moto lelei whauria ke tautolu, sanga Joseph. Pe koe ia watai, tala mono ka te motolu koni mo osi hao ni, ofa ke hoko mo ngā we, ko mea ia ke tau fie mea, tau fie ai, ko no ui ngā ko ngā lelei, o mo whai maae kakai e whonuanu. Whamaalo atu kia kātoa ki Joseph. Nai toki talaki mai peho hingoa whakapuri pe, kono hingai nei kake manatu ia ane afi. Ka koe e hingoa. Ai koe kātoa ki Joseph o, koe ni ko mahino ia, hingoa ia, o e matapure uruake ai korisi, me he ahoni, o hoko atu ai. Aki pasi maa kātoa. Ko kātoa ngā koe ni, o e tau ni manoa, o tala mai he korisi tutuku, o toki whakaosi a po, i ha po e whai pehen. Pea koe kore, o te mouto hake mou katolika, whai ako mou whakamāwai, mou polo. Tō hake pe mea koe na kore, e princesi ane afi, tō hake pe whakapoto. Ek minister, ko mea kotoa pe he wheitu kotoa pe ke mea ai taulu ho hoko koe minister. Pe ku whakatoka ngai koe hataha pe ikai. O kuei ki fo i laini, o ku haa mau mai pe ia, pa ku mahino ai ho ngahi turi ngā ue. E whai mea pe hen, oua na ari e kina hataha. Ko mea ia ku ke whai, mea kotoa pe te ke mea ai ki ia kātoanga. Ko whai rea kupu i rea ia o ku ke hanga talaki. Aia koe mea ia o ku ke tuiki ai. Ka mau whakamalo atu ka te koe. Hono tautou whakamanatu mai ka te mau tolu. Mo sangato Josefo. Ka rotu rewa hataha kore ke hu. Pea whakahu. He ku whemau ke ako i ko hingai ku alo atu ai. Ka o te ka ako tala mai o ku kovi ho sivi. I kai. Whakahu. He ku whemau ke ako. Whamalo te he pure ako. Pehe ke toko ni mo kau whai ako. Mahalo e tau wanga. Mahalo e fua kawenga. Ta mahalo e talango fua. Ke ngahi ui kotoa pea o tua. O ati ka te moutoru. Hoko ia ko mōkahi woka sio ke tau mo uin. Whanau ako tau uluaki. Ko kusio ka te moutoru mo veke. Ke whai mo moa ke tau ua. Mau lere pe. Kono i ngahi te tau wau pe ke tau ua. Whamalo ke whai ako koen, ko Sister Maritina Siri, kua uhia, ke ne hiki atu ki hapai. Ko hiki pe mei Josefo lahi, ki Josefo si. Whamalo at ahangi basi ka Sister Maritina. Eiki, whawhalanglang, koen ku tau au mai, ki tau kātoanga. Pea ku tau ke ongo i kātoanga pe, e koura a sanga Josefo. A te tala monu ka te koe, e ngahi, katongia ko toa pe, ku teu ke fua. Ainu kei toe lahi e ngahi ako, e ako a pureanga, mo e ako ngahi ako ke fua. A te tala monu, tuka te eki hai ulahi ka te koe, ke fua isi ake ngai whatongia. Pea ofa ke fua ka te eki ngai tapu e kina, ka te koe mo family, e Christmas koe ni, ka befu ke tau fuauna. Te vreva malanga. Malo.
whamalo atu ki he tarekita ko e katolika, so ane wahe, whakakakato te whamalo e katnari mawhi. Ko katoanga whiewhia ko lava, pe aku luva atu, ke whakakakato, mo tuku hano tāpu aki. Whakamore atu na Oktoba rea whatongia, ka tupe ke hufanga, ia sangato se o sefo, he kua tau e langia he ahoni. Mo kātaki o taritari mai ai eiki katnari. E veo po ni ko katnari mawhi, ne me e veo lalo, ki podium ko ia ilalo, ki wha se katoanga e honi. Kore ke tau ki whakalongo si, whakamāpo tau lau maari e. Whakafoki ki he aho anea whi, tau whanonga mai eni ki he whakamuri tuku. Kātoanga siuperi koula, ko tau apiako, whakapisnisa sangat sosefo. Ki mini te taha, tau ki whakalongo si pe. Ke tau loto. E wawhai pe o tamai, pe moe alo, moe lau maari e maa oni oni. Ameni. O tua koe mau tamai a Fiona, mau hu e kina. Mau tolu koe whanau a Fiona. Toka i maananga ki mui ke mau tāpafua e huafa maa oni oni a Fiona. Ko mau kamata e maalari e whakailonga i e siuperi koula. I he aho koeni e fofola ho folofola. Ke tuki mononofo ho mautala, koe kāpasa pe ia ai a Fiona. Mānawa mo uina ke ho he apostolo, ki talawo ko Timote. Ka koe tuku kia te ia e ako ne kina. Ke ne maa wai la kanga we tamaohi. Ke ne ilo ai a hono vai vai. Kai kakapa tuai he ne whalala ki he Fiona koe mafi. Ma wau ke tō mui o maalari na mau e kina i ho hua whā. Toi whakafoki pe. Ke tanga ki atu ho mau mata tuani ki he Fiona. Ke tuku ai whakawhetai. Ke hano i kai koe koloa ia aki mau tolu. E tonga koe whakamalo. Whakawhetai atu ko mau i kuna. Hoko ai e aho koe ni ke whaia e whaki pare o mau whanau. Ke tumu ai e whakakoloa. Langi mau honga i ai, ono taria. E eiki minista e pot ngau e hako o e pureanga o tonga. Koe whakakoloa ko ia ma onga hano ngahi tala. Ngahi ako naki. O kakato ai mei ane a whina. O hange koe kei maa whana ho mau lau maari e. E tō koloa. E tahine prinsesi Salote mawhire o Pilorevu tuita. E o kei maa whana ia e loto. E ako loloto ngā kai uma e ako tutuku. E koe ahoni. O whakakoloa ia pe ake ia e manatu. O e whakatahaanga koe ni. I kai koe tālai hau mau ki i whonuani. E longolowo ori ve. E toki mālohi ai e ni whonua. Whakawheta i atu. Mau hanga atu i loto hounga. Koe uhi koe whinangalo pe a Fiona. Hiri e ula ki talangata ai o mātu a. Nē kei mawhao mai pē tōku puini ma ofa, ka au maa e whawhonga ofa e a Fiona. O ke tūku ai e tāla ki hātangata, mō pē o whakasetu ata. Mo tauhia e koloa, leo e talangata a. Te koe vi sode e apiako, kone i kuna e siuperi koula. Ono hinoi, ono teua e whanau ka koe hakotupu e whanua. Ke na wō ato whakasetu ata. Ke tauhia e mata i koloa. Ka koe nau kei hokosia e maa i moa e a Fiona
ki ho whakatupo. Ke la langa hake ai teu tangata, teu whewhine. Whawheta i atu, iu kei ngangatu pe a mawhana, pe moe visone e kau tāhine tāu po o. Nau whanonga tukuangi ho nau ngahi whanua, hau i murina. Kai kakau mai ke whai ai lango waka. Pea whai ai hono whakatonganga ia. Aki nau tolu tu lawea ngofua, pea hehemba ngofua, ke ri e kina i kai kau he lau. Hono i kai koe, konga mahu inga i ai whakakoloa, ai whakalanglangi. Ka koe whakafoki pea ai visone ai a Fiona, he nā ke whakatupu e tangata mo whiwhine ko tō pē, i ho au ia imisi, pea au mahu inga. Ka koe fia ia, mo whakakoloa, oi aho koe. Koe maulotu ke hapai atu, ai tāwe ni mango fulu whaou, maulaka ia kamata he hoa koe, ke kei puke a fufula. Ai visone mo tala ko ia ke o na ri e kina hata. Pe o te ia i halau funga waka. E mau whakataha pe koe whanau ai a Fiona. Ka koe ai a Fiona ha mau whakatupu. Mau hapai atu. Ai whoronga anga who'o. E tāke e kina pe he lau maari e taki ai a Fiona. Ai na e ho he kamata anga. O kei mā whanai a ho whakatupu neonga koe mea vai mo anga hala ia kāko ki mautoro. Kai whawhetai. O mau kei mau peho wholofola koe kāpasa mo i whakamanatu. Ke o mana mau he mama o atu me he kāpasa wholau ho wholofola. Ne tūtō ia i hao whakaani he kamata anga. Koe mau whakaana ua ia. Ke mau tutuku pia ke vete ange whakataha anga eikini. He māwhana pēa e wholofola, ka koe kāpasa taki ai a Fiona. O whakawheta i atu mau lau maari. O talaki he pure ako. Ai lau maari e whekaukau aki e ngahi kupu, mahu inga kotoa pē, ne nau tapa mai. I he api ako ofe ina koin. Whakawheta i atu ka koe ofa pēa a Fiona, ne waka mai. I ngahi nima ofa. Nau whaki. Ai ngahi kautaha. O ngahi kupu ke, ai sino e mea tamai, o mau ki i pure anga o tonga. Ai onga lou o rive te na whetaki ni mape o whanonga. Hono i kai koe koloa ia kua tonga. Me tumu e whakafafonga, ai whuka kua viringi a mā whana i e tonga. Ne o ngai ho mau sii, ne o ngai ho mau whakangatangata, ne o ngai ho mau vai. Moi masiva he makakoloa. Mo ni pe ho mau tala. Ko mau mounga e loto e tangata. A koe loto, koe a Fioanga make heia e a Fiona. Mau loto pe ke ona mau hiksia pe pore. E te mau he vave ai me he kāpasa wholau. A koe mafi me lau maari e a Fiona. Whawheta i atu. Ko na panga maari e. Ko kakato. Pea o ngona, e whakafofonga e kātoa ki Sosefo, ka koe rea o e whanau, makatunga i e mamahi mea, e ngai funga waka e lotu. No whetaki ni mai, e moe pure anga tonga. Koe hounga ia moe whakawheta, e ka pauna e kai e tapa mai, e ngai kup whikaukau aki, e hiri o ai, ai koloa ko mau whanongoa, me i tau mua, mau tui whakapapau e mālohi e ni whanua ia. E whetaki ni mahu mau tala, mau pore ai. O tua, toi pēa whiohi anga e taha, wapo ia. E whai ai e whiohi whakasosiare koe lotu, o wana angaloho mau talanga, ane a whina. Whai whakapoto pē. Pē toki meri e ai ke a Fiona. E koe whinangalo e a Fiona, koe whakapare ia ke whakatutuku a ke whiohi anga koe ni. Ka mau pare i laloni, ka mau halai he wani, koe hahano aonga, koe koto kula noa. Ka koe pare i a whiohi mā oni moi a Fiona. No uhinga ia mahu i ngai, ai ulu ngā. E koe ngahi viri tūte ia ku whakaotua. Ka i kai ngāta, i he langa hau purea ngai laloni,
Mau ha no fo anga mau tofia I he vani. Ko e awa o ia, mo tumu ia I mau whanonga I taimi. Ke mau ha no fo anga I he vani. Ke makatu ngai he mau tui o tua, falala o tua. Pe hoko e wholofola ko e kāpas, pe a kakano he mau mo ui. Whakawheta ia, whakatutuku ai mau whanau. Ko e hae haki I kuku nei mau he apiako. Ke tāna ki atu ke ngahi le soni tāla. Ko mau kau ngā whakamooni, ki hono fuaksi o nau ngahi pare. Whakatauange nau to'o loto. Ai tāla e wholofola, mo iangi ho lau maari e maoni o Immanuel ha mau loto ngā. Ke tāki atu ai e nau whono ngā, ke nau mamahi. Ai fia veke I he whai totonu, pia moe mooni e awhiona. A mau ka hoko atu ke Krismasi, whakatauange ke mau anu I ho Immanuel ha mau loto ngā. Pe ka pāwai pete ke whinangalo ke mau wa usia e tāu fo'ouna, tū ke mau lalaka I pe e momofia e ofa e awhiona. Ke whakakata mai ai lotu, mau hua kena I ho hua wha. Mau toi whakakata pēha mau hanga ke whaetap, na e tauhia e sangato Joseph, koe tamai tauhi, ka e whakalao ai e hoko e tamsi o tua, ke hoko ko mau hohoi. E ne tōnunga hano whatongia whakai tufunga, whatongia whakai tamai, pena waka o me whatongia whakai whae, ko Maria tupu Immaculata, ko whae ia si, ko whae ia haatangata, e mau kore si ene hu whaki, e whai whanonga e mau mo I taulau whakataha, si oto ofa Maria, ke mo ue kalasi, kia te koe ai eiki, o ke monu ia koe, whiwhine fuape, whai tāpu e kina, ai fua ho manawa o Sesu. Sangata Maria, whae ai o tua, e ke uwhiaki mau tolu, hala he ahoni, aho kotoa pe mau mate, amen. E mafu tok tapo Jesu, Maria koe ufanga koe kakai o hala, sangato so sefo. E iki e ke alo ofa mai, ke alo ofa mua ka ki nau tolu ko nau mo atu, he api ako koene, ke nau si tatoka, mo nau mahu ai fie Maria. Ke hifo mai tāpu ake atua mafi koe tamai, mo e alo, lau Maria ma oni. Ameni, ameni. Abbiamo fatto business sangato Joseph feito holo homanatico ia o se sobre caro mo padre seu final e he padongia koia ko nau tanakto unga ki he wanoa whanawanga nea ulele atu ki apina o forward ko i tonga vision ai live stream pepe hoki ki valfitu poine nima wahenga padongia hokatu ki ai Famaro be voke ni he kaunga o ko ia